Ya mira talifusa bagazoaya, uwaya mifefu, ya homu. So wawata de ita metolas vifaluka ita balalaha lewa basa-basa dede, bahkan nal YouTube YKB bahasa nias Andre. Stobali ang renua dama ke Andre, kami 20 ate lumbawa si ena. Devi dua ngahene 20 arua. Meloa sinomufane bambuku kang renua wasiat, tehale more bazura 2 Korindro faza feledelu, ayat 5 irugi fulu. Basian yang erenusida moroi badae, tesenda ya bazura 2 Korindro faza feledelu, ayat 5a. Imane taromali lobalangi. Misehe ke dedemi nasamati ami, mitadrai ke ami. Ira talifuse, tuho kang erenua da moroi badaromali Andre, ya iya dae simena. Ira talifuse, na faluha ni have mena, si mane na basekola ba mako fuhesa, ba mei fango muso dede, ba fango wawa dede jimane. Femena Andre, to bali fango Roma, vano du humete sehege ni ha Andre. Ira talifuse, sanura zura Korindo Andre, ifasuki ba dede banua ni hakerisu ba Korindo. Ena sehege ia zamusana niha. Ena iyo sisi ewa aurinia jamu sana. Hadia nomo arota iya baba mati. Moroi baba ngo o si mane tumbu banofu. Hana bate o banua ni akeriso bagorindo. Afudoji la sehege wa aurira. Alua dae meniha sinomanema fa auri ke Yesu. Sile tolale te faele ewu amuata jinosa mati ke Yesu baba auri seroma eha. Sila tolale mangamuni efa auri. Matenga aleme bagi tunahore. Mamalua si sehi basatule. Matenga sirail. Babea so bakulidana Andre ira talifuse. Loso baba ate uu baba esiniha. Ababaan esinia. Pate kaoni ni hakeriso bagorindo. Baba mee duma-duma si sehi basatule bazimane. Da awa ne hegera ya ira. Ira talifusa, heda gei ma he Andre manandresa jimane. Fo amuata kulidana fasui si soya ita, asese le atule bale fau du bazomasi lobalangi. Hewa ai simane, bale duhu na taosi le mangila majimane. Memoguna ke ita sehege ita badae. Ande te kau ni ita babangiake. Baba atau bali duma-duma. Iwisa ba aurigino manema fangorifi baka Yesu. O hita dede baba malua faatula ba faaduhu ira talifuse. Tenga afu teorifi. Hisa i bermeno teorifi ita. Ira talifuse nata seheka ita badae. Hadia simena ita. Simana gangerenuada ma ke Andre. Ya fauma itolo ita lo balangi. Ande ke kada talifusa. Ena mi tu breheni channel YouTube Andre. Ya iya na mi like, mi subscribe, ba mi bagisi bada talifusa tanaba. Ufuli obai ami fefu. Ya home. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.